Isa tenyo pencana ya usarok NH6 hakatain narpo hadok kan ni le dawan ra ko ye chitom ye ki pajba omdu ki em hapo ke jela kamju ki wanabar jela ki walai luti najrong isa akut keri isi keri ne dawo jorsi uni usarong ne wende yo ya gawi katrak dampar ka wadangam kluk hapo iwi thlu em haperdi usarok hatain narpo ini dawan ra biang ye isa akut keri iwaslem wede ye wo pelai ye gani katrok de wantan kapo chilom de lang irap ki bru pajba Niliang ke KSU narpo da anggo wa sorkar mbna go yi le hadok kan ni ye jenjar ki pajba kathain ilaka narpo de wo ong wa kopsar ka kontrak wa chakadhar company de sub kontrak wan ye pendap khandau chagitu ki bru ki wam mtir mtar wo le I wada wanra ye ik thang ye ki pajba Servis ya. Tengah barang kata. रास्ता से ग्रिप बना तो है ना बहुत अच्छा है लेकिन तो सरकार कैसा कैसा लगाया देखो सब चोरी हो जाएगा तो माल अभी 2 नंबर atau desep ada mah tuh dapat anu wajke ini nar dan hoy dia dah simen dah dong ani jeng share orang keri datok dia okey mah